Ulam phang ke yang dorbar tauan ke jelau Thomas A. Sangmau lepen benar apa yang dorbar bahag ke jingalang ke Business Advisory Committee ke leshim ya karai ben pensengay ya baru ke kam ke yang dorbar bentag sengi ben Pynpaw ya ke jing solam halor ke jing khlad UMP u Dr. Ricky A.J. Sengkan ulang ba kene ke jing chong dorbar kan long bit tek na ke benta ben Pynpaw ya ke jing solam ya UMP ba la khlad no. Ya ke jengkeran semalam ba sedang daun nong yalam ke yang dorbar tauan ke jela menteri rang ba ukon rat ke sangma ha ke jengkeran ke jong u le tho badang ha ki khatsan si baladep u Dr. Ricky Luwan banyakan doi u ha yeng sa ha nong badal hi ha ke ba kele keran nak benta ki kam jong ke jela ba kumno ban pentelon syakman u menteri rang ba ban paw ya ke jeng so si ke bakrau lor kene ke jengklat sendat jong Dr. Ricky kalong ke jengdo ke bakrau om tang ya ke wei Shillong ST Parliamentary Constituency Henry ke jengdo kelong ya ke jelahi barok kawai ha ke jo ke por upaya ke kubar sekolah syaki bahayeng hasem bad uduwai bau Dr. Ricky unyo ya ke jengja thai ke bawam jukun unang yalam kaliang persau Dr. Mukul sangma ha ke jengkran jongu ulapan paw ya ke jeng sosi habaya de bad kene ke jengja ke bampoi perkan kene kelong ke jengdo ya ke jelah barok kawai kiwe ki dekat ke yang dorbar ki balai shim benta ha ke jengkran sengolem kilong uba Charles Pengrop uba Merrill Bones M uba Ronnie Willingdo uba Charles Marngar uba Adelbert Nongrom bad kiwe kum kadak jong ke jeng solem nak benta ke jeng khlad no UMP Dr. Ricky A.J. Sengkan ke yang dorbar kalau pelong ya ke jeng sngap jar ka ba minit As we are all aware that it was a great shock to all of us because it was something that